mangken titiang nyari toyang wangi pamearsa sinaram sami jane dahat wangiang kitiang jane mangken wenten carita jane jagi atur piune kitiang hene kepura reng bali caritane punika nentang jawatan sios wantah kewentanan nyane pura-pura sanering kewentanan ring jagat bali sangkan hidup adang hiang nirarto kewentanan pura-pura punika kewentanyane sangkaning Ida Sang Hyang Nirarto taler sane meparat Ida Perandu Sakti Wawrau rawa Ida andoke dumo caritane puniki sampun suwe pisan nyaritayang indik sepengrau hidup sane dumun nuju bali pune kisah saking tanah Jawa kawitan Ida Sang Hyang Nirarto saking tanah Jawa kuwi ngungsi bali ngalintang idaring sekarang santukan melat pisan kayu nido jagi ke Bali Dwipo lare situ nyebrang segara nganenang nuju ke Jagat Bali lanturan margen idang
Sane mangkin jaga lanturang titian indik pemargin ide sanyang nirakeun sampun rawuh mareng bali gelesang carita saged sampun edarau ring tanah baline kawentene ring nagara kepastikane ida grenen jenak rikering desa negarane kocap ngaleng gitang sejeroning pemargin itu kocap nyebrang Selat Balini ngalingehen punika kulit waluh sanepait pemargine ring samudra Raris presiden dong legehan kulit waluh nyebrang ke Bali semaleha ngelewatin pasih sana jimbar pisan tihna bakti saksat utusan dewata Yantan sang meragawikan dua para presiden negaking kulit waluh pacang angin itu ke segarana kanthi kebali menawi itu idor masa utusan dewata maka sami